ትናንትና የ150,000 ሰመን አንድነት ይባልሽኝና አብይ አህመድ ሁሉ እኮ 12 አንበሳ ነው ወረደ አይቼዋለሁ ይሆናል ማርያምን እኔ እኮ ከመንግስት ጋር እኮ ተጋጠምኩት ጆከር ብቻዬን እኮ አንድ የምታሳዝን ነብስ ያላት ሴት ከመንግስት ጋር መጋጠም ምን ይሆናል እንደውም ጀግና ነኝ አዲያነች አበቤ 5,000 አርክ ስትሰጣ አይቻታለሁ ትቀልጃለሽ እንዴ ይቀራል ማርያምን ተጥሮናል ጌታ ልክ ነህ እኔ እንደውም እሱን ነው የጠረጠርኩት ወይ ጉዴ ሄሉዬ አንቺስ ችለሽዋል በስጋ ችለሽዋል እኔ እኮ አልቻልኩትም እኮ ተኝቼው አንቺ በስጋ ችለሽዋል እኔ አልችል ብዬ 3 ቀን ሙሉ አብሰልስ ተቀልሽን ሽንፈት እኮ አልወድም እኔ አባቱ ልጅ ሽንፈትን አልወድልሽም እና ላሸንፍ አቦ ይሄ ምን አባቱ ያመጣል ምን ይሄ ሰው ሆኖ ደግሞ ያሸንፍ ባለ እንግዲህ ታፕታፕ አድርጉ ምናምን ያዙ በቃ ይሁን ቀጥ ስል ዋል ተሻይ ነው እንጂ ቡና ይጃል ቡናውና ዞር ብዬ እንደዚህ ስዞር 2 ሚሊዮን ገብቷል የኔን ሳይው 200,000 ነው ግን አሸንፋለሁ አልኩኝና አሁንም እዛኛው ላይ ሲደርስ 5 ሚሊዮን ገባልሽ ዘመነ ያልኩት በቃ ሰምተሽኛል ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ብቻ ታፕታፕ አልኩና እኔ ከዛ በኋላ አመስገኝ ነው የወጣው እኔ ይሄ ፊቴ ላይ እንደዚህ ስለሚያስታውቅኝ እንዴት ነገር በቃ አረ ብዬ ነው የወጣው አመስገኝ ግን በተሰዓት ያልጠበቁት ፎቶች መጣዋልና እነሱን አመስገኝ ወጥቻለሁ ተናድሻል ግን እንዴ ሽንፈት እኮ በጣም መስጠላ ነገር አኪጋ ነው ሰቦና እሺ ሰላም ነው አይደል አለቀላሽ እኔ ነበረው አለቀሽ በቃ አለቀልሽ ኧረ እባክህ እኔም አትለኝ ፋስካን አስገባት ጋር ጭራሽ ብለሽ በቃ አይኔ መኪኮ አይኔን ታቀለሻ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تفجالتمتو تداوتو توردفتو يوتيوب channel لك جلت أرقمتن جرتو وروني من تابر اللي الشمار كفوني بقى جرات سنين جلا هون دك سنوتيكا قدا أمانتي كتا جند سونجن كان ألا كان بيك الساتيكا قدا سونجن هندم كيسانو نكين كي اللي ترانسنا كابو كان حارو افتني اللي أنا ألفو كان دور اللي أما نفانا جرتني إدو تكون أكلتوما فيديو كده شو تلي ملي لايك يقولون نفانا ترى كان حارو افتني مو سبسكرايب يقولون يوتيوب channel ليكي أو سنتا ماتشة يجولا ماتي يوتيوب channel كنا تأسين جدا akkuma beekamu guyyaa November 8 taphni maakii gammachuun isaa kan dhingaddaa akkasuma gammachuun na keessa hin dhumanne jedhaa jira ibsishaan akkanatti shubbisaa jira gammachuun hin dhumanne dhugaa dubbachuu fi taphni maakii kan dhingaddaa kalee malee dhingaddaa hedduu tokko namatti tola bakka gammaddee maakii kenna irra deebisaan hedduu tokko nutis gammannee jirra atis Fatisha baga gammadde gammachuun akkuma itti fufetti jira amma ammoo maakini dhugaa galata namoota na jaalatanii fi namoota giftara naaf ta'anii oromoon hundi na jaalata maallaqni ni dhumata maallaqa bicha miti jaalala uummanni naa qabutu caalaa jette jirti dhugaa isiiti maallaqni ni dhumata miliyoona haga fedhellee osoo ta'e ni dhumata nama tole hafaa dhugaa isiiti jaalala namni namaa qabutu caalaa jechuudha jaalala namni yoo namaa qabaate maallaqni kana miti kana caalullee ni argama jechuudha dhugaa dubbachuu fi namoota maakiin immoo wattu jedhanii caffaraa turan yaaddoo keessa galchee jira mo'achuun isii hundi caalaa oromummaa kiyya hedduu jaalladha garuu ana hedduu gammadee namoonni hedduun dhugaa dubbachuudhaaf ani giiftii isin naaf kennite caala jaalala isin naaf kennitan tun caala maallaqni hin dhuma baay'isawii an nama xiqqimii jaaladhu miti nama keessa kootirraa oromummaa koo jaaladhudha kanaaf gisee hundi rabbiin kiyya keessa kiyya arkee waa hunda gisee tiktokii kiyya na jalaa gubatus
bikka duraanitti kan hin deebu rabbiin keessa kiyyana beeka jechuudha. Akka namni maqaa Oromootiin taphattaa maqaa Oromootiin duraan hin beektanii footoo gootota girgiddaa kana gubbaarratti hedduun qaba turenna. Maqaa Oromootiin akkas taate gisnaan jaan akka jiru gurii mana kaa'e jechuudha. Uffata Oromootiin kaleessa uffachuu barbaadee gisee hedduu maqaa Oromootiin waan jedhamu waan jiruuf saniif uffata normaala uffadhee dhufee. Guys, TikTokin khiyya huma intani huma yaadeen anaatu cufi. Anaatu deactivate godhe, private godhe anaatu cufi. Amma xiqqishoo dubbiin geemaa kana amma ajandaa ta'u jira miidiyaa gubbaa ajandaa kun gisee dhumatee nin bana anaatu cufee maa hin taane humaata kan taane yaadina. Mataa onna qabdan rabbi mataa keessan ol haa qabu wallahi rabbi mataa keessan ol haa qabu. Amaanaa guddaa natti kennitanii nama amaanaa baatu miti amaanaa nyaatu miti nama amaanaa baatu rabbina haa godhu wallahi. Jechaan harkaa bada bakka qaal yellanyim akka afaan amaariffaatiin jedhan san maal baadumme yoo olle amaariffallee keessa mayna gudii gootan gudii goone hadha gudii goone gudii konoe wallahi laziim thank you so much ulfaadhaa galatooma warra qubaan taaptaaf godhe faa jira wallahi faaxeen tun bar wallahi faaxee yoo lolte bar koo hidhannaan gurraachadhe garuwan saaru kannatti faca'e baay'ee gurraachadhe na seensisi isin seensitash koppilinki godhaa taappi godhaa isin seensita ka isin seensifne eenyuun onnetiyya tun fuune malee hundi keessanoyyuu onnetiyya isinii banaadha seentanii keessa gangalattan jaarsaaf jaartii wal guuraa koottaa no problem algaan jira firaashin jira ka algaa barbaadan algaa ka taa'uu barbaadan kurstiin ka ciisuu barbaadan algaan jira jaarsaaf jaartii ka fuudhu jira ka singilii fuudhu jira hundi keessan onnen tiyya isinii banaadha caamman kotta caamman irra deema kopheen baafatina kam isin seensine duraanuu seenaa ooltan thank you so much ulfaadhaa hundi keessa walumatti ulfaadhaa ka ebalu yoo jedhee booda leelaa nagarno ishii kenna waan nu waan leencan kenniniifi waan nu toppi waan hin ta'iniifi waan nu maal hin ta'iniifi jettanii girgirii natti kaaftanii wallahi hundi keessan thank you so much ulfaadhaa galatooma irma deebi'ee galatooma isin jedha malee waan biraane waan jedhu tokko hin qabu jechanna jalaa bada. Mee viidiyoo amaariffaan hojjedhe dhaqaa ka amaariffaa dubbisa hayzok wandimne yiqnak inmaxaaለን jetti amaarri izin immootu sadaqaa barate jinni indi ani ka afaan amaaraan beeyne guyyaa tokko amaara sappoorti godhen beeyne amaarri yiqnak jetti kafoon kiyyaa ka wajjiin ani isiniin boonu na arabsa maal jechuu maa alatti nama dhiibdan kun dhimma Oromoo qofaa miti boru doktoriin keessan Oromoo bakka bu'ee Oromiyaa bakka bu'ee immiyya Itoophiyaa bakka bu'ee Afrikaa bakka bu'ee dorgoma isin qofaan ilaallatu akka ardiitti akka gurraachatti gaanadha jira arabichi deema dhaggeeffadha afaan arabaa yoon beeyne mumkin gurbaan gaanadha laayivii isaati irratti nama 50,000 fa'atu hordofaa jedhaara. So Ghana bakka buune, Cameroon bakka buune, South Africa bakka buune, Kenya bakka buune, Ethiopia bakka buune, Oromia bakka buune, Somalia bakka buune, Sudani bakka buune dorgomna. Maal fi iyyisiisa gaaratti maal goota ma hudduun si dhukkubdii dhakko. Izzi lama darase raasu Ghana wuxaawuradii meeqa si gaafata jechuudha. Kuni chaansidha. Eebba qabaachuu gaafata kun. Deemiti booyuu dhiisi warri as jalaa booyaa jirtu warri viidiyoo garagaraa hojjettee booyaa jirtu still kun osoon taphana sitti maraan naccinooni wayillee ashannif chilaallo yoo ashannafuu baadhellee kussu wallahi kun isinitti maraan yoo mooyachuu baadhullee dantaa kiyyaa miti dahinnatee lamijjaallo zanaa biyyee nooraallo warri amma koofiyaa kennaa jirtan boru kennitan isinitti maraan boru galgala sa'a tokko akka Itoophiyaatti hundi keessanii nafina diinillee koota yoo ammoo yame gammada firrillee yoo ammoo yame gammada natti gammada rakkoon qabu anummaanu xilaata keessan ta'e yoo aramni namooyatte አኪዳ ነው ሰቦና እሺ ሰላም ነው አይደል አለቀላችሁ አለቀሽ በቃ አለቀልሽ ኧረ እባክህ አትለኝ ፋሲካን አስገባት ጋር ጭራሽ ብለሽ መጣ አይኔ መኪኮ አይኔን ታውቃለሽ
እንትና የ150,000 ሰመን አንድነት ይባልሽ እኔና አብይ አህመድ ሁሉ እኮ 12 አንበሳ ነው ያወረደ አይቼዋለሁ እኔ። ይሆናል ማርያምን። እኔ እኮ ከመንግስት ጋር እኮ የተጋጠምኩት ጆከር ብቻዬን እኮ አንድ የምታሳዝን ነብስ ያላት ሴት ከመንግስት ጋር መጋጠመው ምን ይሉታል? እንደውም ጀግና ነኝ እንዲሁ አዳነች አበቤ 5 ሻርክ ስትሰጥ አይቻታለሁ። ትቀልጃለሽ እንዴ? ይቀራል ማርያምን ይሰጥሮናል ጌታ። ልክ ነህ። እኔ እንደውም እሱን ነው የጠረጠርኩት። ወይ ጉዴ! ሄሉዬ አንቺስ ችለሽዋል፣ በስጋ ችለሽዋል። እኔ እኮ አልቻልኩትም እኮ ተኝቼው። አንቺ በስጋ ችለሽዋል፣ እኔ አልችል ብዬ 3 ቀን ሙሉ አብሰልስ ታውቂያለሽ። እኔ ሽንፈት እኮ አልወድም። እኔ አባቱ ልጅ ሽንፈትን አልወድልሽም እና ላሸንፍ። አቦ ይሄ ምን አባቱ ያመጣል? ምን ይሄ ሰው ሆኖ ደግሞ ያሸንፍ ባለ እንግዲህ ታፕታፕ አድርጉ ምናምን ያዙ። በቃ ይሁን። ቀጥ ስል ውሃ ልጠጣ ሻይ ነው እንጂ ቡና ይዣለሁ። ቡናውና ዞር ብዬ እንደዚህ ስዞር 2 ሚሊዮን ገብተዋል። የኔን ሳየው 200,000 ነው። ግን አሸንፋለሁ አልኩኝ እና አሁንም እዛኛው ላይ ሲደርስ 5 ሚሊዮን ገባልሽ። ዝም ነው ያልኩት። በቃ ሰምተሽኛል። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ብቻ ታፕታፕ አልኩና እኔ ከዛ በኋላ አመስገኝ ነው የወጣው። ይሄ ፊቴ ላይ እንደዚህ ስለሚያስታውቅኝ ንዴት ነገር በቃ አረ ብዬ ነው የወጣሁት። አመስገኝ ግን በስነስርዓት ያልጠበቁ አጥፎች መጥተዋልና እነሱን አመስገኝ ወጥቻለሁ። ተናድሻል ግን እንዴ ሽንፈት እኮ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ኧረ እኔ ሳልቻልኩም ጀዴ ወሪ ሶዳ taphni maakii warra soddaa waa baay'ee dubbisiisee jechuudha. Waan hedduu tokko nama gaarramudha jechuudha. Osoo na taatee hin danda'u atiin aartu jedhani namichoon hin talooni. Aartee maal gochuu dandeetti? Mooyatamuudha. Dhugaa warroonni tapha guddaa taphatanii kan akka Sabboonaa Muhammadii kan akka Iluu akkasuma akkasuma mootummaa kan jedhamu warroonni kun warra leenca sooddan kutiin raabsanii jechuudha. Warshaa Iluu warshaa leencaa qaba. Addaan yaasee hinuun kutu addumaan yaasee hin kutu hanga laayiviin dhumatellee inuma roobsaa. Dhugaa seenaa hojjetanii jechuudha. Seenaa galmeessanii jarri kunniin kasilaamaakii namoonni hedduun kan hambaati miti kan maan kenna hedduu dubbate jechuudha. Hin mooyattu maakiin mooyattee hin galtu jedhanii kan dubbatan hedduu jiranii. Amma hoo akkam godhu eddaan horii yoo san akkana jettanii maakiin hin mooyattu akkanumaan eenyuun jedhina. Amma hantuuta bishaan seene taatamoo akkam taatan warri mooyattu jedhaa turtanii. Wallaahi rabbiin baguma isii moo'achiisee jechuudha. Kan biraati miti kan kennaa kan itti kolfu ta'u baay'ee jira jechuudha. Baga moo'attee baga gammaddee maakii abshir jechi namaa muka jiidhaa goyisa jedhanii akkuma kasi faarsuu kasiif yaadu kasi jaalatu hedduu baay'atu kan nama waa jedhullee hin dhabamu homaa miti. Ilma namaa kana keessatti namni hundi gaarii ta'een argamu jechuudha. Muraasni nama waanyaa muraasni nama yaada irra caalaan garuu kan namaaf yaaduu fi kan nama jaalatu santu caalaa jechuudha. Maaliif kan namaaf yaaduuf kan nama jaalatu sanii isaa nama jibbuu fi isaa kufaatii nama barbaadu san kuffisaa jechuudha. Kanaafuu baga moo'attee waa hundaafuu silaa intaloon suni osoo geeman taphatuun jammariin caffartee rabbiin waa malee nama kana hin gargaaru jechuudha. Maaliif namni sun osoo geema hin taphatiin osoo taphan eegaliin lafa jala waa hedduu jettee caffarte rabbiin immoo maakii irra oolchee akkasuma bijaamaa godhattee bijaaman taphattee rakkoon qabu. Bijaamuma saniin jechi bijaama sanii namoota hedduutti ajaa'iba ta'e jechuudha. Baga bijaamaa godhattee uffata aadaa Oromoo godhattee jettee jirti isiinuu uffata aadaa Oromoo godhattee aadaa
Oromoon taphatti maali naan jedhanii jettee isiin dubbattee jirti viidiyoo isii dhageeffadha. Homaa miti viidiyoon isii hedduu tokko namatti tola. Kana fakkaata viidiyoon kiyya baay'ee.